Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu adaninga ni bushururi khairu malanikando mlio harumazi sana sasa dunia. Mwenyezi Mungu jaleka tumikao ndori donio yinu. Mwenyezi Mungu jaleka yarnike suiha rikena mo inshallah. Ri leza halali inshallah. Mwenyezi Mungu jaleka tuminu inshallah yakubaliwa. Rikena mo riswalidi rifereshane kama wabenza. Watufa komori skwalelo unu sijaba Muhammad nzima basi ukaya skwalelo unu uliho do mwezi mtukufu ka ndorlo nuo ni juwao hauri wanao kaya hata pakada baha ngasina fijo haku kartushida holewa ka unu mwezi ka ulade muke mfano haruma ila via hatu kangar juwao kaya madi zo komi zambanadi haina manadamu ujolala waeche kabati mwanadamu komu tukolala na mru shani mwanadamu ulalo waeche wenge mada usiku lelo unu si ono video ukana video hiyo si utsanga haina video zonse pia shanga rjua ukaya hari ema ya nyaudiba kwenjeza rika vanu mimi ujabanu tifanya politiki yangu waliho muparisa wandu vanu nadi wa kakwanelewa wandea wala pizza shenja paro kanaja nizo kamihelewa ukaya ngamamini zifikira zangu ikaundu zinimisawa sijati parasa direct ya mwana masa negociateur waliho nizo na amba kaya mwa nyaudiba kwenjeza parisokana wanji ya harama direct ka uyo nziro usu mwanamisho hatu ka hala harama bimtukufu wa mitsamehuli siono kaya ila ubinadamu huo haula mdungano wa mayanya na mayanya ngela dimor fay tartibu reshelizi zane mbabi ukaya haina saya wandu wadeza nao awandu walapiza nao zoka zina faida sha dukaya miuzambana dukana ngela dimole o register amale bangweli ukabanu ngamumdu jodeziwa yaelewe ngamumdu jodeziwa kakashindia elewa angamumdu jodeziwa kaya yakubali na ujodeziwa kaka kubali wenge si wazima shahini mrugana namna ya hai wenge salamu anama mtukufu asa negociateur wenge riwono direct zombi ili hedi zabira karnu jara mbeze direct zibiri nro ukaya wanondu kao waka haruma mrajamba mirongozi kao ya geri uka weihamba yabo dutanabahishana ukanga saruma mwezi ka mwezi unu mwezi wa kolade muheni manadamu yatapilie ili yahundre zile Mwenyezi Mungu ka haratsashi yazo hawa hari hansina mo rijerizi parise ritijeri nje haruma piege yokaya redode zana na ulapizana uliho kavana udezi wa henru sha vanuhidwa oye mziro rahana uremwa ngabwaruko tsawa mria wareme mhono au mria wareme gongo rano ka manadamu yadeziziwa yabangaro jokana eka manadamu hatsawa au nguono kaya hodeziziwa yonziro rahana horemwa yabala dimekangu jwa jibu banu lazima wanadamu wengi wajutabia nge sifanya muhimu siku lelo njeni wanokana ezabira antraza kotezo mbili risamili hane ukabanu mrujo zalwa na mwanyanya mru wanruwa mana hodahoni wanruwa piza na hodahoni shasi uzambana divanu kabana umani utuhisa haina rogozo ntipia ra umani ra maesha ra haina rogozo zuhisa ngena rikera dhaloka na baraka rikera dhaloka na baraka amini yaukaya zinutare hire urongo re udungwe video haina reaction mwanadamu yaifanya banu dokati urongo wa kati urongo nai bahowe unaangalia obanu ufanya reaction kao kena ujibia mru au kena sindami baishana to ajuka angalia kwa na ujibiwa yabonge hamagari tsanga utarehimi nge wadoka baraka ulione video hiyo au uone video hizo mbili zinogwa hili zabira na rekeradhi rike wandu udore je babize roho roka baraka baba nduze ngozinu ngazitabisho wandu wenji imirongo zinu ngehweza wandu wenji ze roho
emirongozi minu ngelatsizwa rudira aro marungo zinjira jola dimuri zambe ili runde marunda ikaunga juri fai sonsi pia shekale ori baki aro namna inu ngabwandu wajo hibiwa yokale ori wende ngombi auri onanruwe dezana auri onanruwe la pizana rijanga rizamba ukata zargo la dimuri zunde mabadilio basinga kwa juu tabi haze roho yoka ngwanzo wambe zidi bubaya na mdema kalama ze direct ngabwanada muikao ngo klike wangale hurukona mdu dhamana ulelo baseka hono rwadeza no banu yamba yohanze okane jibe basi unga wa hamande mruka wande ade ya mruola bana basi mesilamu ondoka baraka bangarongo zana ulir badili nongo zinji narkeradhi babanu wa Komori uone sokana hari diva ulande koneha yo kinyume ya damu zinji au kinyume ya ubira damu winji ikawo johele wakaya emru ya remwa hadibi vala ani wahangala zekote zombili basi esikomorisha hatu mime sanjuka banga mrongo banu wakamrubanu handea wallahu Komori kamna uona bona deziwa shahini sanjo jabanu jatsire ponde banu bawa Komori ngamjo kana vala minde wapeu yani nsukusudi ya mzima kwa mimi zunsahau kama nzwe amani izo nsahau tijujibi waza kwa manda zinuri zirensi rongozo kanale wake wando prepare haroma ezitswa zahao yoka mru fulani balle ngo yambe ndera kensiri jijibili wallahi bakarja jibiwa yabori tiyankutsu haroma zero hozahatu nasinga monao ka haina usiku amchaba hunulio ketu kiru siku ubire watunukaga sina maiti mbili haundaru haunzima holapitali rilindao ribahisa yemruola ulakaja tsawa yoka afeni baki shamnyezi mudane hansi mimi yani tanabahisha neleuka afajana hawe afaleo oleza hezi isa shamimi na baki dukani fai tartibu yoka ikama udunga mwendo shansijitse maudu nundre nuko so hamba hosoni mwe yari umba yoke kangarona uka umwendo yoka arikaruma direkte banu haini mraja bana jasafi mwana mshwa hawini mraja safi mwana mahai hawini mraja hime bana safi wallahu nsi mwendo ikango jori bamba hanu nanga mjuwa kana emanazija wana mnainu leongo tsondea ati sidibi na boyo tsido mwendo akolade murudunge ilade murudola la shetwani haruma mirongo zamanda yinu oka nyimwangalao ze direkte zinu manama asadi nyimwangalao ze direkte zinu manama asadi haji mwangalao ze direkte zinu yine mjorni kenzi ya njema bantu kama nekale otini banga mrongo banu mindelone yankili banu yankile inji yongyo na ufanyo komanteri yoka wenu jukoni fangila komanteri yabo ya hundunza nzia njema sheka wewe ufanye komanteri ngundungu haruma nzia yukawo ngonseidio haruma rongo ikawo ngajuni tia hasarani ziuti hasarano ka enisanjo ulawa banemana wajabano wabasa inu nanjea amwe direkte inu manama asadi haji wangali yao rekanga sifikira nzima rekakarti fikira nzima shema na unangali yao ndabondona mo emana leo na huvumbua ndabondona mo shekati uperde ya honsujo mju kushidana na dobi nsujo mju kwa mbabanu nifanye direkte dobi anangalie ya bomsiba watu sonsi pia wegeti jo na doka na baraka ritanabai baba si wanadamu zisilamu rabali si wanadamu rilindao kara leo maudu nzima dasimanu ya lawa mwe dunia hino leo kena ukiru kama nze ibada rifanya obanu banu zuni ibada kwa ngara tungo fanya basi amtumlikani mfano leo kamrunge mbwani ngulo mlozi habali ya ngalawa yahe kabana mlozi ya paro vure kasi ya vuri ya mro hamwe shefu bashahe shaye tsovure kasi hamwe shefu beshaha heye salamu anamsho hangu basi banu ya dunia inu rienshio inu banize rongo rizifanya banu yetsumu bala kutuifungia mrungo jifungiyo wewe yesu ala ndo swali ila kutu swali ya mrungo tojiswali ya wewe zenje maujoza babanu harumwe hanywa haho neshefu bashaho ila kutuambili ya mru shazila ngototia harumele bukula haho wenge awele wakamrungo eleo kaya haina rongo manada majuzi fanye kazo mbie kazo nje mangazi mrejeyo wae
yabodo fanya taratibu heni tendo mwanadamu yashifanya ishoka shiwazi wao rekanga shiwazi wao kazo njema rekanga shiwazi wao kashoshi sheshonga shirejeyo mwanadamu waye yabale rutsaminu kanale onga samaze direct zinu tijamano ngandrongo ngandeyo mfu haumrungu ndeyo haumra jangu nifanya komenteru kana hene namna hizo fikira zao kama heni komentere kedo fanywa ni mjufumo cha komentere ingefanywa ni mrulo na akili okamru mjufumo kacho shida kena telefoni ya ijere shamrulo na telefoni uijere umrulo ulona akili yabo haina rongo mwanadamu yazitiao yazanziha wa harume telefoni yabo akili ahidi ya msaribia ngazimwangajo yeye zenungu zilanga zitongo mrejei wai kazino paro rejei mimi kazino rejei mrumba jina nganyaru kumena tsanu yabo haina komanteri mrefanyao yonge mrejo yeye sheke twangajo wandu wakaundo angala we direct wenge ndufaya taratibu aroka na baraka babanga bondongo ko kazijoenda hata an zitowe wandu huba kazijoenda hata yani rirohe harumanugo zinji ikaunga muaminuka haina rongori zifanyo banu izo mru kutofanya taratibu ya jilekezi ziele bukulaha yawe kale onga ronokaya doka risaidie wanyanyasi hauri jisaidie rikarma mwendo mui wabulapizana na udezana nonjoma lahone salam mtukufu Hamid Humati yabo ngarjubji taharuma problemo soniho natsike wanru ujibi wanarongombi abantu sukabanuze komanteri wanru wenji wazifanyao banu waride yao tukabala kartuona shekale umru gonzo ajanji ya romaje yoka emanadamu yi haumbwa na roho mbi na roho ya peu yoka yaona unrongo wao gutsoibiwa na mijao netsida jana mi duniani gutsoibiwa ne makauluni ambao netsida jana mi duniani wonge yo hasara ya yeye okaina ndongo ngatsungwanga jemruwa iwae wenge tijotsa hai mwana masano gosatweri tijotsa hai mwana msho hatu ikaunde alamu mji mtukufu wa mitsamehuli resheleyo bolala handani do bolala okarizalwa ni mbabala mzaze shanga monao kamitsizalwa ni mbabala mzaze no ngungazija ninga mihunu ngungazija nefya bana basayinu rekambi rekanje manjuka uziona wokwa na uziona shijiko ziona ndami mimi Nyezi mgari babahati hajeli ukarizalwa komoi winji uhatu ngarujundo bonze zinsivuza hatu yokana banu zimvuza hatu ndezaribe habonze banu haina mzima dasibu ya unamwanya apasha jamanga ulona maisha yenrongo ya mwadwe kangu ngoduwe yomba Mwenyezi Mungu ambeshe ambehe Faransa hawe mnikemesha mema Mwenyezi Mungu arijibu arinika neema ikaunga waenji walo harumansi hiho wajanza wasula harumansi hiho waloko mori wajanza wasula harumansi hiho walembele ya hanamna ya maisha Mwenyezi Mungu aritsaua harinika mesha mema haribe harumansi hiho haina namna tsipia kalonga rono tabusha kabati namna mwanadamu ya juparo isharwe dunia yinu ya tsokana zero gozaheba yani ya parokana problemu ya tiparo panse ya tiparokana mpoteaji kabati timpa karifu rende bemoni shahini namna rijoka ngalishio ngarijo sharma problemu wenge mimi zona joona si jona doka na baraka rirensi utoka mwanadamu atuiviwa na mwanya jaubure mwanadamu ani iridwe tsengele haruma wanru ikao wakansi uka nimane na kems yarengea tie be kemsi ande kemsi yaone bayo yo hatwarinku haruma mwezi mtukufu wa madauni zoti tumu mrati ele wakai zotumu babanu haruma bandi wanru waragumi fano banu ya haye shi jihadi shaka wanu haruma tumu shi jihadi shaka wanu haruma dini banjabale umrati shemeze ukaimro ya dhulumu mrumru ya mbango ngozo haki ya ahe yomin tuzaba nsiho shamazo no sokana ani zenkodo hawiye nkodo yakawaniwa mwezi wa tumu izoti nkodo zokama na manama rikawana manama isilamu gari wanao shezo nkodo zokawa ruwa waniawe dini ibariki wandu wanzo watafade dini wanzo silamu nusentini Beme silamuno kana shoi ibada ikale wahimi kwa waniawe dini ibariki. Yonde mane kao riju hari wanromada si
riwaswili atampaka daba ha garishukuri yao wajande dini garishukuri yao watsanga usilamu rijunu gariswalio hoka zinrongo za waniwa hata za waswili banu baturajara renga riswalio rifunga utsumu sheka wandu wao wakawaranti usilamu kadamiziwa yetsumu yinu ikadamiziwa yeswale kadamiziwa kejajo raswili banu abasainu rijeri swali rifunge tsumu ridamba garilindao rendu hamnyezi mgurde na hunde yakare jo swili banu risojo juha ni mrakene sirahe avae ya rohebo nzazunguli ya temasi umraja lale ya nyongo hembu da hiyo ya lale shema ni kaunga leunga rushukuri yao kana leo rifungu tsumu riswali wakati rulonu mnugu jotuwemba kadumru ya lale oka jojiri ya mrusha mru hatimize farudhu ya Mwenyezi Mungu ya mbari fanye yabo zote pia izo taratibu zoka hii mwanadamu ya shindea ya elewe yokaritiba karuma msaja jandoka na baraka babanu leo zenongo zinu karizifanyao shaka batsimruangaje mbaba haumzazi kabatsimruangaje family shaze family za hatu ngazijura okangizo ngazija shaze zote pia izongo za kwa lazima ni mwanadamu ya tanabai yoka zinongo kao eni mndugu jobanu harongoa waeche habaza ngo zinu waeche mbi zimwangaje waeche njema zimwangaje waeche sha aminuke kazo njema zimwangaje waeche shanga jujibi anowara ya onoa himilia mndu ajujibi ya ifami ajujibi ya wala mjimzima dona mndu ajujibi ya wanzani par contre ekale amjanga jaro manongo mbi gazendawe za tsongeze zinongozila zitsongeza zikaruma problemu zokaya ani zitie mharubatu harumarongo zinji zimenye mndu nge wadoka baraka narikeradhi babanza nongo zinulizamba ubanu zonti pia ndugu tso jambi ya waeche ekazo njema ekazombi izingatsugore je mndu waeche chazintsongo kanga zangajo mndu par contre kazi ngizo njema ngajuju ranga shunsi pia runde faida hizo njema zila yoke mrungo nzo ritoa haruma kodo mrungo nzo ritoa haruma baya mrungo nzo yaritoa yaribia mwanzia njema yawezo ngedwe za ranga shunsi pia olio ekazo ombi ngazulwe zangaje mru mzima zimenye mru oka ondo ani yone zero heka wanadamu ngwazurumia wakati fulani na mdema ngalo winji yoka ze director zifanyo banu yoka wanadamu ngusafihi ngudomru banu mdema ngalo wanadamu watauze shemu mdonre haruma jemu majana mangapi lombura shukurie kalo kajanda haruma jemu yoke mruingu deziwa angu la piziwa yoka atitau muhono balokana dekali hiyo shale umri nda ujura kanga haruma jemu yoke wanadamu ingombo na ritawe uriba haruma nzia njema mratu muhono bala zangaje mru hawema mrudu ha Mwenyezi Mungu ashuhudi yokana tuzifanya wema watukufu wanule wasi wanadamu longa mjojo kofuko ni hunu tilala shangari juwa wenda mna rengo weze roho ngari juwa wenda mna rengo weze roho ukanga mwana uka haina bahanu mwanadamu ikao ngubero vanu emindu ni sawanadamu ya rengo we roho ngabajawo wandu wambao mamusaidina waja wa malaika wazingara mndu lande manakao suwa na kanisa mwanadamu ya lawe roho tujuru kumdanzula wa mnama reba yoka ngojo zingarwa bala oka harmu zero wa mwanadamu pia harumaza ngo zero za mwanadamu ya rengo we roho yongo do ashuhudie wandu watuparo wanao ujiliyo banulio oheni mrazingare baba hanu wa usimizize ilero hitsuno ranzomi ndwini hata yasulisha hitwaire ngwaide zari izo ngo mwanadamu ajuku jangaje wayeche ujukwenda zero ngo wazamba waweche ujukwenda ezitendo wazirele waweche baso sonzi pia sema kosa shelea ukakabatsi mbira toloe nyongo karjua ukana mtume sallallahu alaihi wasallam wakamaka basi hadu ambie maswaba kana ikecho kanga mshindwao mrede nai na mlawe hunu mwende taifa yabo zungu kwengela demu mwanadamu yeleuka haina ndugu mwanadamu azifanyao izonga tsungu wangaje waeche ubalighi ngaunda bukula hao
zenongo hamba dawa weche lande manama surati Qaf yabukana ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid aini qawlu mriala ba illa raqibun udratin au atid ogoshin edatar masura yo onesoka wajaat sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid longa sivanu ujue juka ufama basayinu au juka ufama udu onesokana mautika yujilia mwanadamu utibamba banu ka ani utibamba karjaulaha beke dolaha mruka dolaha shawutu jujabala ulale haukensi hauko garini hauko nziani da yuzube bala yurenge mwanadamu izo wakahamba mwanadamu izo wakaburenda mwanadamu karudota na bahishana baba harumaze nguzinu raransi babanga wanadamu ko ngwajibi wao yokawadona ru wema banu wedezana ngwajibi wao wakebanu wadoba lawe behahula mrumitana mjini ngwendo ndembe mrukaya endamwambie ndambe kola yeja rende mno ukanga sarumensi yenu ngamjumnikani mfano leo ngamjujunda ngamnyeshimari seivani ngamshido tifanya mahamili haumwa haushida ketsi mina mrumu mjini jao haunga mjoshida nifanye mezi ya waza watu no kamru mjini hani wono kansiri hadisi jao basi ngojo parisa mru ola idea pare mru yanze ambe izo ni enshio Marseille no katujua hili nensho Marseille katujua manu nifanyo hazi katujua ya subu le bisindrenga wanda hazini katujua wao manu ndreje hiyo katujua manu shagu joshida kensi bahari ya la mji mzima ya kensi yafanye sherehi yuka wala yejao wala Marseille ngejao wala badi jao ani hokabala ngwambo zile bari yonjua yonde namna rilio wenge mimi tijona ridwa tawo haruma director magazine wenzo ade kujojodeya oka hamandi zona hambabanu heni rongo manadamu yazifanya katwangaje mundu badi rongo zoka leonga sibanu ngamakiliwa ni kemsi asanu gosatori na wala yokaindambe rogo fulani ni zambe ukana kamwambezo ngozini shaka mwakiliwa ru fulani awonga mwakiliwa ru fulani wanabara bezo rogo hizo shando sokana mimi tijama kama murongo kamsafi ngamdeo na mkeradhi babanu leo malamada hunuka rijeje tsahimaisha rijo kana kasina zifami za tuzikansi komori leo hale manadamu yaka Faransa banu ikaba choja foto la hahe watu internet watu kajao basi wandu efami kamili yani mrenda mbionde aone le foto yaone mwananya au yaone mwana hao heli yaliyo huwa ange mnene ange jao ani ilo foto kalichotwa mabaru walibehwa komori makatira nayo huja shab nyezi mgajala endeo happy hanro rwasula maze director zino yabwelo tsanda mjini katina bezoadu shokati huwa sineneba kwangu nonuba wenu siku na wasai kanga sibanu wanzu ya ujue wanzu ya uwane nguonoba wenu siku rundu batiyo ransu ya mtsino rila wa haruma namne kao ti yatabu ikawa ichongeza zetabu hizo ngarangana ubanu ichongeza zetabu hizo ngarimana ubanu oka nusu ngwambao na choroha hamalapizo hauna choroha habaya nusu ya hao ngobanu ngwambao kana ziroha taratibu au ngwashangiriao njema ikaunga zifanyisha ubengwa ngamambukana kabati njema shezonsi pia nariwane bwana yinu kistarabu nariwane bwana yinu kidhamana zefami zatu zilohula inisa wajuishi uka mwana hao harongowa hawa uno picha la mwana hao harumazi ngidwe zinu shawambi alhamdulillah ukabanu mimi haina rogonjozi ifanya banu sijati idea hautila piziwa mzee wangu adeziwa mzaza hangu adeziwa nongo kumuringo yabo kwa jafa alhamdulillah ngujo ansina mo njaparo wangashe njaparo njia namne kawo wakomelwa hawa nasha hangu nusu waloko more nusu rujunda romansinu ni ufanya taratibu watikomelwa hawa waloko more watikomelwa yoka ikawa komelwa yabo kazina wajibia kazina ujiba omji na si wanadamu ikawa yedua ikawa iomba ngopasho wende ukemanga wendano huja insi dua njema yoka leumra kemanga ubaki harume nsinu
shazedu warombe wanduka na mke wa manga wehenda rohuja haina mwaha mdoba ala mwehija mwija muonaze famii zodizo kasuombewa alafunga ranzuri irifanye tartibu riwanembana ukarike wa manga ubaki harumwensi inu kumsa kangaweza politiki ngaweza mruna mru ngaweza mijina miji mjuwa wensi helilio mjuwa dunia helilio ukabana bambu kutojuruma mruka idantimize mru la bahandi zamba hangu idantimize mru la bahada mji wa hatu idantimize mru la bahafenja izo ndizilio yawe kale umrugu tsauo ani yala mesha maziro ka umrugu wano mrugu eshi hayo yanzo fe tartibu ka yajito warme mesha yayo mreshi sanabani haya mrugu rudia jenjeze maisha maziro ka mrake muharayo ka kwenda balanga mjulwaya kwenda balanga mjofenja o hatu udeziwa mwana mshongo adeziwa famia yangu ideziwa yani abutu binadamu wanoka baraka salam zuki wangu mtukufu Haji Mdohoma Ahmad Mdohoma wengeti jotsa hado baraka noti de mwana basa no gosatori bahine mwana mshoha tubahi shada sonsi pia na kerati mruna wane kale umru hajange banu harangwa mafoto hatilwa bahanu hambi mruna wane babano dunia ino ndujo tilwa haruma Facebook banu hambi wasamenyeha na mwanadamu lazima yovumbulu handongo mbili haruma ndongo mbili kahafu ekamulolo ne dunia rilo yaba haino ndo tubulane tarehe ya kabatsi namna mrajo kufabanu mraja dovumbulu na tarehe nyirojina yoka watso kabanu kajaparomana na mru wakabanu kajapayo finja ndo tsojo hambwa namna mru ya mwanadamu yaishi wengeri kana ndo wenji emiji hatunga mona ukana sisi lo hunu kabatsi mwanama DJ Sai njofari kibanu ekanga miokana mnyezi mngonu mbaina ala harumwensila njela le bangwa ya plasi yaho ya bangwa ngetungo ulinda plasi yangu ya tsandraga tungo ulinda ubanunjuka na nalale hamiche batonokaro juko duga na onde manzani wangu ngojoka hiho ni kehunu yu hata mtume wa hausuia yoka ekale umru hafwane mfuwa hahe basi mfuwa hahu ujua kai mwanadamu ya dziwa banu we mwanadamu wa peu wanisa mfuwa hatidziwa karibu na kaburi la mrumui yo mtume harambia ekale we mfuwa hahu hafu basi wanisa yalalede na nduwema chatila lebahanu kwa lwandu wai hema vusheneze tabu za hema mwanadamu wala juka uzono banu yalala kabati directe namna indwa jinari juju zamba haruma mwezi hamada unu katimu kwa mada zino de namna hino durongo zana haruma makaulu hamada yanu ritawu haruma za hasara ritawu haruma za hasara kau gaziparehani hao garizieshio ribali ya mwendo yoka arikanu haruma mezi mirojina rija karanzo rubali haruma mwezi mtukufu wa tukuzi wa Qur'ani rujoka kabati mbarongo nyitukufu harume dunia ino hamade Qur'ani makaulu ya Mwenyezi Mungu yakaujari rongoze yarinike akili yarone senzia yokadiri jerma swili hawe awikeli ungaranzo rikebanu ridiwa zazenongo hizo rijebanu risedilane ui ripartage ui rijijibili haruma mwezi amadaunu hambi wege wa Komori singarujo do pare hansi wava hizo director zinu zamba zinu garujo hufa aminu kama mwanadamu na nkena mvu na nke shababi ngamjo hufa leo maudu idosha wa mjo hufa ngamjo angala ze director zinu makaulu na koyaba ngamjo angala wakahundea na amiga aminu kama jitsa okahaina mru yade ya mru batuno kahude ya mru yala piza mru bure gujojo kaneze mvu harumwezi nsuzila awo mwezi ula awo mahaula sha enjur ujwa data zimvuzila nga jupuha ujwa eshele mru ya mrenda nai ujwa anza mtahe mru walende ya mtahe sama wakati gojo uwira kana ujwa wendende ya mambe kana jau wakabanu ngabo haruma si wanadamu rihana marahili ambao marhalatul ihtidhari marhalatul ihtidhari undu wakati kao wanadamu ngurengwe roho wakati huo mwanadamu eka jambo kana amta sababu Mwenyezi Mungu ni sami yoke jahe yoka wakati ula darima ya surati Kafu ya rongwambo kana
laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Buka mwanadamu ukarume dunia ukaurore dunia ukahwenda ukafikiri ukakuna uparwaswili banu basusi kwa lelo unu fabasaruka al-yawma hadid emati yahunga umahali umanadamu ngono yani ghita'aka shinu finiho ko haina mwanadamu yukazi washo harumaula mnyeshi wa mwanadamu ebeheka mrungu fo hasule marhalat al-ihtidhar yujusiwa hauno mala winji wakati ula mwanadamu yekajwa mbaka amtausamaha Mwenyezi Mungu lebukuli baya yawezo wafanya dezondo jujewa izo wafanya dejuka hufai ekambi ujoona ekanjema ujoona ngero rasula mwezi ya madaun unumwezi ukarongozana ndoka na baraka simakwesa maruvu si ufanyambi sukaskar fanya nayi sotipi yani mrunge naze pase za hahi shaka Mungu haile ukawa garenjezo maha garenjezo nyakati ya wala marudo tanabahi ritsilore je ukahama kasarma marhalatil murahaka yani marhala ani ya udamba fanyayinu nlayinu endabala sharki haruma marahili yokardoju wakarende na ijana sheketula dhimunzi repete tena yokayondo ndongo kumnyezi Mungu ujibiwa mwanadamu yarenda nai handrongo ko guaminuka kazeno kanozi repete tena sheka mwanadamu urende nai ngwambo kango jorduzi repete Mwenyezi Mungu kaona tito jema wange yonde direct ka utifanya mwe njebano uswe mwana masano gosatwer uswe mwana msho hatu ikao ndo yakao urongozana fikiri bala simu ya bwana bila Mwenyezi Mungu jalia ya watulize ze roho Mwenyezi Mungu jalia ukana zabira antre hao waili wa aminu Mungu wajiste wastoa wazaya waste yemijikao do walaya kayo miji mitukufu mihu ikao yona nduwa soma yona nduwa sheo yabangar aminu kana nanu wawazaya wanduwa sheo nanu wawaza wanduwa lela yokabanu leona aminizo ngozinu yokabanu kabati mwanadamu ya zaula ni mbaba ni mzazi ya tushida ya tumambo kana ranzi shabanu mrujo uzamana hashindwa wakati mrujo ulelwa hashindwa mrujo ulelwa hajundu habanongo sheketono sokikale umru ajashindwa yabanga tumoda na range mzazi ola hawe mbaba ola rimde na hafanya hazea yonga sihunu garonao hamzima ndasi nguzayo nguono ngwambwema no karansi emwaneda afanya rongo ikao yeti de mruma shaboketono sokaba na wala kwa jalela walele chazero honga zirishidao yedunia ngenje zao ndongozi njika karjazienshi ngariziwonao hunu abala dhima ngabongozi njika ngajuli la zedira wengeti jona ndo kana baraka rifadhi ze famiza hatu rifadhi warizaya rifadhi mwezi mtukufu hunu rijihifadhi rijinike suraya armele bangwelino rike wandu wahamba baba kawana mrujo shidari dhisho nada moti pia ukaate directe inu nifanyao ngabo wandu ikawa wajujunda na komanteri yabo yokakula wabo wenzaho eso zuhusunda hu kokangwa nzonze ngozi zidi bobaya nge watukufa komori si wandu washelezizana kojo shida semro mhono kojo shida semzimru zamvu shema kaulu ruju yaba arombo Mwenyezi Mungu yadua kama kaulu ko yadua rejeza mbavi wa usiu yerinika hikma rujoka inu politiki na ruwane politiki eni mrajabanu ya vumbuwe dhoma na fulani ukawe jao mrajabanu ambe rungo fulani kazi suhenda shari rensi nungo za hima lahu nuwana shahatu nuwana umahatu nuwa rizaya nemiji riste himbawi umwezi unu umwezi unu numwezi wa hikma unumwezi urinika mfano unumwezi uritanabahisha zinji yoka izorafanya umwezi ula hau izorafanya mezi ila Bwana jana junra bahayinu nsurenda nai njunru hanga mswali na junra ramatsumu zibetana bahishoka eba omwezi uno hisa nsidorenga usiku nefunga yeba omwezi uno hisa katsoso dungena mnainu kana njaka uswali jamaa na dungisa banado uswali jamaa bayonde njema yani izondo banu mrakosa toka etsumu yamru ikiri balata swala enisa wanja msirni waswali warohabo nze watawajuru la watubala dua watubala marongo yokana ukoha Mungu shawaroho msiri ni wajunda ngomano na mru waroho msiri ni ujuru kali yao mru waroho msiri ni ulona ni yambi na mru
baiba la ilala mayunesu kabalate sola ho ketsurengwa ukango tufanya rungo batwala sheka mwanzo amiukai ibada yako ifanya ungekirio basi wote doneza ngufanya wote todoja ngo njema wote do nje za rungo njema wote do rungo zemo ya nyuhondo wote do tawala wa banana osama wote do jundani hata eshikumurisha hatu oli ukarjazoe ya rungo zena nayo haina mruko ngutsengelo Mwenyezi Mungu akwetu la wangu juhomo eni mruya joni wananga mibanga msomo Qur'ani basi acho jombe balanga lacho ne sana jo jabana tsirenge jimbo abantu tilikope ya tilihezanro tijonda mafani Mwenyezi Mungu narifadhi yoka abugara chungodiwa za hularendao hulekawe ribe kwa ngarutukordiri rohe ngari hudiwa zao shangaridire jayu ani rila wahunu ngarutordirire jayu ngoni eke jambo manadamu atishile muziki minzira mshinda kama njema wana hadara sasa tsimi banu hana tartibu yoka reshelo mwezi mtukufu reshele miji hatu reshelo warizaya nimloneze paji ndotsungwaze njema mwetia onokana baraka bae kale watifanya video banu ngabo 16 personi banu sila huwa mrubanu mjamu irenge ndeo ni hana rushiwi baibala nyinyi mtsango mu ngio hamanda mina kode mruola sheka mwono mruola ngula gusafi gujo kaima kaulu ya jomba gajo kambuda ate krizi mzia ya mumurufumvu shambra titono ke pajangu ke jonga liwa pajangu ke jonga nduwenji narifahamu adoka na baraka yende direct kaweni misaba amobo Mungu inshallah makaulu na amba manu ikare mwana mshoha ngore mwana masano gusateur wanishilie bawo ruko maudu wajondrongoza ribakineze suranye tukufu razalwanizo ribakine miji mitukufu razalwanio Mwenyezi Mungu bahe yaonokaya rikosa yarisamihi kosa la Mwenyezi Mungu na mwanadamu lo harake kama astaghfir Mwenyezi Mungu ukaya msamihi rahani la mwanadamu na mwanadamu msamilihane Mwenyezi Mungu bahe yamone ni ro ya msamihini ikamga benze garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.